lesson 11 kan lo kai ta tun chuma chuan lo siam dan kan enanga abel le pai calculation le hemi excel sheet a table han siam rel pi lama salary siam tuna kan lesson tak khian khalam hoi zong khan soi zaw na te knowledge engemo in lo nei tur ani bai sein tiang lesson ni kan ron manani tia kan soi masani le en le ta phot maila January sang ni somli thalo na thok tu lo kan siam do na so car basing kan siam ang tun chuma chuan hei na thok tu hi group thum kan neya group A group B le group C group A hian Rebecca ti le lo Rebecca ti hi loma ti chuanin ti khan group B ti khan anon khazela ti chuanin Rebecca hi masabirin entaila noya hian information set te pia level 11 cell 23 antikal maya hi athut mun ani nalo pe ka hi level 10 cell 13 atia te hi athut mun ani bok kan che jung du chu tuna hen da thok tu reng reng hin lein pol nui me ni tak tak a po 6 pay hun la ya lo join to ang chi 7 pay ni no le new pension scheme ron chon nu ron join to ang chi te ani nui maya 6 pay hun lai ka chuan basic pay ti mai thina tuna Rebecca athut mun level 11 cell 23 a athut mun 1.19 lakhs cheng loi ka chi ka sang po hi athut mun a basic pay ni basic pay ang te pon da soi long long am an na taka chun pay in pay level tin soi to thina ni ta chuan thil chiang ta reng mai chu hei an information atang hian 7 pay a chuan pay matrix an siam ta ni Rebecca hi level 11 cell 23 a chuan level 11 a hen cell 21 to 22 te cell 1 atang in channel nom chau ti chiang alo ni chuan level 10 po ma level 12 po Rebecca hi kai sang zel ta sela alo ka pung chau zel sela to pa son level 12 te po han ka yang level 12 a po khan cell 1 cell 2 cell 3 tiang zel khan lo Rebecca ero hi group A ro po khan level 10 alo ma cell 13 a chume ka ni alo pun huna hei 6 pay hun lai ka kum kha July thla tin July thla an lo hi pung thina ta chunan lo pun chon en tenan hei lo ni ta se lo pe ka thut mun hi 82,400 ania kum kha chunga a lo pun hun July thla increment man a khala thleng ta sela an chut dan chu 3% in an ti pung thin hemi atang hian 3% lak chuwa chumi le hemi hi bel le in chu a lo increment a pun na a nuwa a thun na thar a basic pay thar chu ni to chu tiang zel chu ni thilom zia ti chon pay matrix a chuan thar 3% vel ba chut phangai to lewin lo pe ka hi a increment man tha chuan level 10 cell 14 a kai chau mai ti khan thil in chut sa thlap ve neitu pay matrix ka vek to ni kha 7 pay an ni ta nuwa le an hlo an ming kan chut rola no level 11 cell 23 kan han ti deu tuk information ka han da ten chan ki atak tak po thilom dan an chut mun basic pay kha an pay level kha an chut lek na ka dikhian highlight tel thin po lo ni kherlo thei ma se ta chu kan highlight tel ani tikhian tam ta ken an chathiam lo thina group A ve kan ne cell 11 ve kan nom sia ka lo hit lem zo de tat mai tiam te chin ta ase ka chu kan join huna zir te khan kum khat le kan thlau po a group in am renga level in ang renga pom maila a cell lama khan increment point ni khat lo po to te kan level pui te ai khan kan lo lem shat thei chiang bo kan level pui na ai lo tam shat si thei tikhan level 11 group A kan han ti remote po level 10 11 12 po chawa level 10 a chauh po cell 1 atang in chan chawa tikhan kan join huna zir khan group in ang chauh level in ang chauh thing po khan alain ang lo chau noi thei ani ti kha kan chathiam mai tu la nga yang en po ni sela basic pay ti pon lo lam dong do kila apoi om la ve chuanin tuna hianin Rebecca hi lo hi kan siam phei anga kan siam pa hian thil lo tam ta kan soi za tu po om bok anga rem chan da na angin kan soi za zel pa bu kan tuzun hei DA kan soi do na HR DA thengin hei lo pui pay he thi tama central le state in ang lo thei state a ro po institute le department in ang lo thei bok ka chu a large world kan rom da chu kan hela hi chon a large world le rules nei de lek khawang chi ka kan rom da chu ka kan shathiam don ya le masapirin DA chut pa in soi fiam DA chut no ya het hian in shu fiani 12% of basic pay kan pay level kan chut mon basic pay kan 12% lag to
ta chuan DA chung changa knowledge kan nei mi tu chu pi hi ti han kan zia ka. The current rate is 12%. That will be increased as per office memorandum of the ministry based on inflation trends. Tini je DA percent hi 12% and reng don no 13% at the kai chawang 23% theng ban kai chaw thei rules tam taki DA remote pon rules ka apuina na zirfia fe thamom DA in 23 cross 1 HRA pu te kan ti tam taki omani tunle tuna chon kha knowledge ta kan hriat chin ni sela in the call 12% chon kan chut sak phoda equal to kan ti anga basic pay atanga 12% lak tu rani avangin basic pay into 12 divided by 100 kian DA alak te to kan chut chaw do ni kan ko lo malo te dewa kan ti zaw shit ve kan the hian DA at 14,280k alter don ti nani chu le ti chuan in HRA kan kai phenga house rent allowance ti hi tuna hian tuna kan da sun khoi lai hi chuan HRA hi 8% ani he ta hi basic pay atangin 8% lak tu HRA rent ta poi tuna hen revise an to ni ti chuan engle khole chumi 8% lak mai chu thil har ani lawa knowledge kan nei bel na PMH here le lokang the rate of HRA in Mizoram is currently 8%, while in Andaman and Nicobar Island it is 30%. Rates are varies based on the locations. Je tuna Mizoram Indiaram hundanga HRA hi 8% ni line Andaman and Nicobar Island kan ti ati chon 30% ni dai stiam bokin Jammu and Kashmir ati chon lo dang le mai thei amun cheng ker da na jirte kallahar sad da na jirte khan areti adang lam de noi noi ni ti kha noi cha lo nei tel bok tai na changa eng le khole tuna tan chuan basic pay changa 8% la kha kan chut dan tu ra ngai photam basic pay chung hai reng 1.19 lakhs atang hian pun tirna 8 divided by 108% ti khan kan la ang chuan HRA chuan cheng sang kwa zanga le somli adong tel don ti nani chu le adok le TA on DA kan chut le ang hian slap rate na ya noi hen en taila light te hi en taila group C ani chuan na thok tu kha group C ani chuan cheng zakua changa 12% la khabel pe top to entitlement ani group B ani chuan cheng sang kha zariat atanga 12% la khabel top to ti chuan group A lo ni ve thum chuan cheng sang thum zaruk atanga 12% la khabel pe top to 3,600 plus 12% of 3,600 tika entitlement ani eng mo changa pachut laman la slip rate in on top group A ni chuan 3,600 plus 12% of 3,600 ka entitlement admissible angin pe top to allow ni chuan equal to 3,600 plus bracket chunga achan chu mathematical calculation dang de percentage on te to puntir to rawh mawang bracket chunga kan di dayam 3,600 into 12 divided by 100 close bracket hian sangthum zaruka changa 12% lakha kan belang kan te top don ti na cheng sang bi le somthum pani 4,032 ki adong te lang ti na amasa ka saita rang kham pay he chu sang om theya chu special duty allowance SDA SCA ti te institute te lo ni jon warden allowance te sang kha aum thei masetu na chon alar zu ala kha kan mang mai ani ti chon adon turan chi ho chu kan chut kim ta tu na kan deson chuan a gross salary ava ya ala tu kha kan no chut thei chi ani chon bel phei to pani mai equal to kan tianga basic pay plus DA plus HRA plus TADA eta kan thil chu ten ram nek chuk tlat me chu wang chon a typing kan type le mai G4 G4 Kitizat ki alo don ti na tani chu cheng noi khat sing ni sang zarit somthung ne patni HRA rules remote po ya sham chherchhuak zirchem TA on DA rules remote po things we kan DA rules po entirnan enge mo ka chut na thok tu kha official duty athang bo ni lo chuan enge mo wangin chol thakha chong te lo chol thei lo ni chuan TA on DA ni mo SCA ni sina ka solta khan ni mo SDA HRA enge mo kha alak thei lo te po mang mase chu tiang huna chuan ban ani si lo chuan ala nge ni thin tur alo pui ber a thut mun
heta basic pay kan ti chu alangi ngai zelang ta chuan adon tel thei sang sang hi chu that tak ka na tho wanga I entitlement ho adon tel tu kan ti ho khai ta ni chung zong zong te be khom chana gross salary a lo tak kan ti hi aron chuak to thin ani ti kha she taina thang ti chuan adon tu lampang site chu kan zawa tuna a deduction lampang avai hian la top down reng lava kat chen sak na tur tam takhi om ve thin ani ama saberin na thok tu sang ni pali malama join ha chu GPF category ni hi general provident fund ni an pension hunan cho pui tur pui ber khani chu chu thlatin an lo changa sarkar ina ada chat sake kan china kha chu GPF category le NPS category nam lo na kan soi zau te langa GPF category a chuan na thok tu khan thlatin na ada chat za tu kha a op thei ni thlatin sing thumin min da sak ro sing li sanga ni ro se tin khan thlatin an da chat sak thei za tu kha enge option siam thei ni chuta ala khoi che thei zui enge mo sum man mo de na man na tur man de na te nei ta se GPF te kan draw thei chutiang khop chon GPF a chuan na thok tu khan adwang in exercise thei mas NPS a ro chon new pension scheme a chuan a basic pay le DA bill atanga 10% alo 10% ani to top chu adu du na khoi che thei hek lo chu NPS category dang lam na ani mase tuna hian COVID-19 pandemic avangin sarkar hian OM office memorandum tharun chua Ministry of Expenditure and Ministry of Finance ning ka state tuna hian NPS khoi che thei ni tuna covid pum bopa pandemic kan tot na avang kal zel ani mase khoi che remote tur khan engem criteria ti ngai to fulfill my documentation te po on dei bukanga mase ti hian general information topa engtiang hun chunga rei nge chu ka shelawa NPS khoi che theina tur order kha aron chogani ti ka sata mi la poni se tun kan lesson atan chuan basic le DA ko ma changin 10% ka thok tu lo atangin kan kat sakanga chu brand nan tia permanent registration account number tinania khang pension huna alak tur khatin a lo changa office na akat saka and brand account and brand na chuan da that sak zena o chu chuan interest lo or na ka pension huna la chu tur ani chu tiang tur chuan kan chu thotan basic atangin basic le DA kan bilanga chumi chu ka tang chuan 10% ni dak sak tur ani chuan bracket chunga kan bel tur la kan bel phutanga basic le DA chumi ron chuaga tang chuan close bracket a chuaga tangin 10 divided by 100 10% ki cheng sing khat sang thum zathum sang hi pariat ki NPS atana kan deduct sak tur chu alo ni tina ni mai dikan GPF category om ziate NPS category om ziate chu kan soi fia pa ni hal ro se ti chuan le heta hian professional tax kan nei ta chut po mai lo in da khat sania amai ro chu knowledge nei na kan soi zawang professional tax club po ma heta hi ki cheng sanga lo tin no chun professional tax chun lungai lo sanga atlina sangre nena inkara ni chun kum khata cheng zakwa professional tax a PT a chung lu tur ni ti chuan sangre pe sing khan nena inkar chu sangka zali sundi a to per sei dora na thok tu in thakata lo in sing khat sanga apil chum shim chuan kum khat chungin professional tax cheng sang hi sanga hi sarkar a chung lu tur ni ti ni office ang zoning lo kan siam boka sei ti top hen sayam ani a designation hiam ber ani kan te kinang kan mang pion te lo ni tasela pion pon thakata lo hi sing ka sanga pe wang tuna kan lo siam tu ra pe chon hey pay level hiam ber pon 38000 sing thum le sang re dan ni hem me ya chu wang chon professional tax ki chu an pe ngi nge ma don ti nani ta chuanin thatin cheng zahni le pariatin lo didak taila kum khat thasom pati ni che chon cheng sang hi zanga apikin che ti nani ma se hi zahni le cheng retin khatin care an didak care chuang lo kha chu office le a finance department is khan yani rawan jail train and decide train khathum chungin recover vekam khatin cheng zanga ni se khathum chungin hei chu recover vekam khatin si khan an lo ti thei ani amai ro chu na kan zirlai ya chuan aslep pam tak khian khatin in deduct to ni ta sela
cheng sang ni zanga kum khata chung lu tur ani chuan thlatin he a January thlo po cheng zani le pariat lo ri dakila kum khat thlasom pan hi lo ni chi chuan cheng sang ni zanga lo pum chi che don ti na ni chu tikhian kan da ma to pa ka han soi fia pa ni chu le income tax te pe hi chu zir tham fe ni a atlang pui in share ta na chazu la kha kan soi pot ange ta hi income tax slab kan nei ni a income tax slab te po hi ti dang lam thin ani ve tho tu na kan je dan ang no hi chu ani to lo mai thei amai ro chu tu na union budget February ni khat sang ni som hi pakhata khan union budget for the financial year 2021-22 chu parliament a phar ania ro ta khanin thil tam tak pi dang lam zinga income tax slab hi khol telani lo amai na kal lon su wang chuanin tuna chuan income tax slab a chuan thu thara om lem lo ti na ni chuk tun kum kal la ya chuan the income tax stream hi an pui hem khop maya income tax payer tin income tax pe lo te min thik rum thin la po hi moi ani income tax hi an net lo ani ta chuan tribal ni wanga income tax hi exam ngot kan ni chong lo tribal ni pun tribal area o mangai tuna tribal hian delhi ate na juk thok se income tax ka general category anga pe tho mangai admissible chin chu ta chuan tribal area na thok te khan income tax chu an pe thin ani an pe lo thin ani ti na ni chu le ta hian a step tuna kan nei la ya chuan tiang hi ni ta thok tu in kum kata lo khan cheng noi ni le singa akai lo ni chuan income tax exempt tu pe ve ngai lo cheng noi ni singa a pe shima cheng noi nga ni nei ka ni chuan 5% monthly deductor monthly kan tingota a monthly le annually khai nang reng a total chang khan 5% tho kan la chuan ni reng tho a monthly ang zo ne mo gross salary annually ang pun sai tai la a chu kan chati mo me noi nga le noi so min ka ni chuan 20% tam hem ta kani chuta na thok tu in kum khata noi som ai tamala khrim chuan 30% deductor top a kum khat lo zong chang 30% chu a khatin lo zong chang 30% ng zong pon soi tai la kan chathiam mai o me tuna kan khoi mek Rebecca hian hey a basic pay a thut na ju po 1.19 lakhs ani ga la thasoma po 10 lakhs to kai don ma shim thasom pa ne pe jo na pe wang don na 15 lakhs kan ti ka sorry 10 lakhs kan ti noi so ma kha chu wa chon Rebecca hi chu lo zong atanga 30% deduction to zinga alam te ta ti na chu ama e ro chu income tax hi asanga masaki ti ngok ki chon deduct ani ngai lo ni income tax and exemption tam ta karon om te chi entinan again a form min ka shitsi adawa kan thai ni do thu ta achala na hi fill up tu rom ta ni ta khan exemption tam tak kha aron ziak ta china ni kum ka ta lo zong atang kan HRA zong ka deduct vek pot tu na ti ta khoda a gross salary ja kan HRA mai nas potam gross salary chu not nim thla no kam tun thang hilong ta se chu sang po sanga som pi line account thadok no chu heta changa 30% la ka chun pai to no 30% la ka chu ken thadok no chu ta employee so national ngeni sarkari na apum policy sang no insurance lo ti zong ta ka deduct le vek to insurance ta na sum pe zong ka deduct to fekanga chu ta ala bang sarkari na exempt to se yang exempt vek to no ala bang chang kan 30% chung chu chau thi chu wa chan tam chu tam thokhat tu renga base aniam tiep de ka 30% la chu ni ngai lo eng he ta mo exemption sanamani ka sarkari ni siama chu zong te deduct nu chuan tu ta na phu rit lo thiang ber tu kan eng emo kat thot tu na kharam sim thina ni sarkar khan chu ma chon tu na lan dan em bi chu takani don lo ma se thil tam thokhat tak ui om tam tak chu ni ti kha kan che thiam mai ome tun kan da sona tan chon ni na angin gross salary chang 30% kan deduct popam gross salary changin puntir na 30 divided by 100 kino kan kolom lo te lom dewa vawiin income tax and sin li sang li le cheng som li le pakwa ape don ti na ni le tika chuanin an total deduct kan chata kan bil phayam NPS deductor professional tax deductor income tax deductor tizat hi lo do na tun tla hian noi kha sin li sang ru zari chin thum le pani chuti len singa sang sari zanga som li panga hi deduct sak to ni ve thum deduct ro ama pension benefits
retirement benefits pension contribution NPS te ka chu atan chan na ni chong lova apren da pension huna lak tu da that tu sti line professional tax le income tax te ka chu sarkar na chhun tu ran ni alo ni jon exam le na chan le take home tour a enjoy thei ka a lo zong zong atangin minus a total deduction ka kan minus sanga alaron so song hi a chan tu chu ni cheng sim ria sang ko za som ni par ala chang ole ti khanin thil zong zong afam kim tak thei level hu sang sang le condition sang sang tham tak shet tel tu ma amai lo chu tun kan le son tan nor chuan a thil chut calculation ba ka flow siam dan lama khan no le sim in lo nei sil on ve nan sim khang kha tan sai ta do ani chu table in siam hian lokin in han pause ta ti chuanin table in siam ve la table in tonin han siam ve han ti hian annoy additional information kan tiang hi chut vek khel angai lo chut tu tak khelai table han siam chune to le han prepare ula han siam phei ve don chin teule understanding nen